سوال اولی که برادران عزیز اینجا پیشی من گذاشتن آمده است که مرد زمانی که زنش حامله باشد، یعنی زنک در حالت حاملگی قرار داشته باشد، آیا از نگاه دین با او همخوابگی اجازت هست یا نه؟ یا آیا در شریعت معین شده است که در کدام ماها، مثال در تا چند ماهگی یا روزهای در شریعت هست که مقصد همخوابگی روزی دوشنبه باشد یا سه شنبه باشد؟ آیا اینها مقصد در نگاه دین چی گفتگی هست؟ برادران عزیز و گرامی، البته قانون زن و شوهری این قانون الله است. الله مهربان زن را برای مرد و مرد را برای زن آفرید و زمانی که اینها نکاح میکنند و با یکدیگر وقتی همخوابه میشوند، پیامبر گرامی گفتند که چگونه ای که انسان با زنی بیگانه وقتی که همخوابه می شود و در عوض همخوابگیش گناهگار می شود، یعنی معصیت را انجام می دهد، همچنان انسانی که اگر با زنی حلالی خود، با زنی نکاحی خود وقتی همخوابه می شود، در هر همخوابگیش از نزد الله مهربان ثواب میگیرد، اجر میگیرد، پاداش میگیرد. از این لحاظ یعنی همخوابگی با زن نکاحی خود عبارت از ثواب بوده است، عبارت از اجر بوده است. و بعد همخوابگی بینین که الله مهربان چه قدرت‌هایی دارد. گفتی شیخ سعدی دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب چونین صورتگری. از همون یک آبی که از مرد جدا می شود و از زن جدا می شود، الله مهربان چی انسانهای زیبایی را می آفرد که هیچ کسی میگه بجز الله از آب انسان آفریده نمی تواند. و امروز زیبایی دنیا را هم که ببینیم، این از حضور انسان و از رفت آمد انسان است. ولی در یک مسجد خالی در این مسجد خالی باشد و تمام رنگ و زیبایی را داشته باشد، لیکن در درونش هیچ کس نباشد، این نه چندان برای شما برادر عزیز گویم لذت میبخشد. لیکن وقتی که میبینی درون مسجد مردم صف کشیده و قطار قطار نشسته و همه آماده عبادتن، چقدر در اون مسجد یک زیبایی است. یعنی زیبایی عالم هم برادر عزیز از پوری فرزند آدم است که الله مهربان او را از همخوابگی و از جدا شدن آب از مرد و زن الله پیدا میکند. از این لحاظ برای همخوابگی اولا برادران عزیز روزی معین نیست. یعنی بعضی کتاب‌هایی که میگه روز دوشنبه و روز چهارشنبه و روز جمعه، برادرای عزیز اکن الله رحمتشون کند، من حق هیچ یک کتاب نویس تحقیر و توهین و ایرادگیری ندارم. من همین عادت در خودم دارم که کسی چیزی گوید نگوید، من مقصد در نسبت او یگان سخنی بگیم وای بی سواد بود، وای بی علم بود، وای نادرست گفت. الله مهربان همین خیل طبیعت دادیم که نمیخوام که یک کس همین خیل با در نسبتش مراجعت کنم. برای همین الله رحمتشون کند،
ҳамонҳо ҳам ягон илме дар зеҳншон доштанд ки ҳамин суханҳоро гуфтанд. вале бародарони азиз, аз дидагии ман, аз муроҷиати ман бар китоб ҳамин аст ки ҳамхобагӣ рӯз надорад. ҳар замоне ки агар мақсад мард хоҳишаш бошад ё зан хоҳишаш бошад, фарқе надорад вай шабай, вай рӯзай, вай мақсад оли офтоб баромадай набаромадай, ӯ байни аср байни шомай, бин ӯ ҳаво боридестай, ҳаво наборидестай, ҳаво абрай, абр нестай. халас инҳо бародарои азиз ба ин рӯзу ба ин вақт ҳамхобагӣ ягон рабте надорад. аз ин лиҳоз фақат ҳамхобагӣ барои ҳар кадоми мо шумо маълум аст ки замоне ки зан одати моҳона дошта бошад, яъне ҳайз мегим, ё дар нифос ки баъди фарзанд таваллуд шудан ки аз занҳо албатта то як муддати муайяне хун меравад, ин ҳолатҳо ҳолатҳои манъи ҳамхобагиаст. дигар дар ғайри ин, бародарони азиз ва гиромӣ, гуфтам ҳар замоне ки агар бошад, хоҳиш бошад ва вақт гӯем ё ҳамон лаҳза имкон тияд, ягон гуноҳе надорад. ҳатто бародарои азиз, шумо бинед ки то ҷои пайғамбари гиромӣ дар ҳадисҳо ишора карданд ки агар зан дар ҳолати номпазӣ бошад ё агар зан дар болои уштур савор бошад, агар мард хоҳиши гӯем ки ҳамхобагӣ кунад, дар ҳамин ҳолатҳо ҳам бояд зан ҳеҷ гоҳ мақсад сухани марда рад накунад. агар аксшам бошад, агар занам аз мард талаб кунад ё занам агар дастдарозӣ кунад, хоҳиш дошта бошад, бояд хоҳиши занам рад нашавад. албатта дар ин ҳамхобагӣ, бародарони азиз, агар як тараф агар лаззати шаҳвонӣ ам бошад, паҳлӯи дигарш лаззатҳои зиндагӣ ам дар дохили ин ҳаст, лаззатҳои якдигарфаҳмӣ ам ҳаст, тақвияти зиндагӣ ам ҳаст. ва чӣ ҳикматҳое дорад ки ҳатто замоне ки мардҳое ки агар дар хона коми дилшон бароварда мешаванд, берун дигар дар зани мардум назари бигем ба шаҳват намекунад. халас бародарону хоҳарони азиз, рӯз надорад, моҳ надорад. ман чӣ гуне ки пештар барои шумо мисол гуфта гузаштам, дар ҳолати ҳомилагӣ ҳам ҳамин аст. новобаста вай чанд моҳаи ҳаст нест, замоне ки агар хоҳишошон бошад, ягон монегӣ аз ҷиҳати дин нест. агар ба шарте ки аз нигоҳи тиббӣ агар табибҳое бошанд ки гӯянд дар ҳамин лаҳза мақсад мумкин нест, рости ман аку чизеро ки илмша надорум, гумон мекунам ки вақте ки шариат иҷозат дода бошад, ҳамин табибҳои мо ҳам дар атрофи ҳамин, то имрӯз ман нашунидам ростӣ, табибҳо ҳам шояд дар ҳамин чиз далолатам ки кунанд ки яъне ягон мушкилоте надорад. барои агар ҷиҳати тиббӣ зиён медошт, шариатиро муайян мекард ки мақсад ҳамхобагӣ то фалон моҳ, боқӣ шумо ҳамхобагӣ накунед. зеро шариат аз ҳама ҷиҳат баён мекунад, ҳам ҷиҳати саломатимона нигаҳ мекунад, ҳам гӯем ҷиҳатҳои дигарам дар ҳар як фатвои шариат, ҳамаи инҳо ба назар гирифта шуданд. аллоҳ ки бар бандаш меҳрубон аст, ҳеҷ вақт мақсад ба зиёни банда ягон ояту ягон ҳадисе наомадааст. аз ин лиҳоз хоҳаро ва бародарои азиз, иҷозат аст ҳар замоне ки агар хоҳишошон бошад метавонад.
ҳаминҷа як бародармон оле аз дунё гузаштанд. худо раҳматшон кунад, бисёр ҷавонмарди хуб буданд. як бор хонаш меҳмон шидем, баъд як шӯхӣ карданд. акн ҷои шӯхӣ омад, як шӯхӣ карданд. гуфтанд шаб шид, гуфт баъд айзанак хостум ки ҳамхобагӣ кунем. баъд мекард занам гуфт ки ана охи ҳавора бӣ, мақсад ҳавора бӣ, ҳаво ин қадар хунукай, ҳаво ин қадар боридестай, ҳаво абрай. баъд ин бародари мо худо раҳматшон кунад мега гуфтум охир ин ҳамхобагӣ мо ба ҳавои боридану ҳавои хунук чӣ кор дорад? охи ман лётчик набошум ки ҳавора нигаҳ кунам. гуфтаву ҳамин гапа мезаду механдид. алло раҳматшон кунад ки ҷои гап омад. бародаро хоҳарои азиз, ҳамин сухана ҳамон мард гуфта буд, яке дар зеҳнам омад, барои як вақтон хуш шидан ин сухана ман гуфтам. хилас чизеро ки баён кардам ҳамун аст, яъне ин рӯзу соату вақт надорад.